Sino anak ko ni tatang iyo? Pinanawan na kon. Anya? Napanan na? Si Muro ni si babae na. Anya? Naglukumot na di tatangan. Tila aramidin da. Surutan man di amam. Kasaritam. Ay aywan. Pagsubliya mi di balay. Sa dino ay ti balay ti babae na. Isi kabangi nga barangay. Asi nagkano ti skwilaan. Nagtangaan kano ti dwa nga store. Kuyogan nak ti ito dok. Imbagada nga min kanyak no sa dino ti balay jay kabit na. Anda nang ito do kanyak kiday. O sige. Mabitla ang arap tagrubatak na nang. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Paingad na kayo dito yung rinaw. Agawid kayo. Yawid mong tainam. Hindi kayo mangibabain ditaw. Tatang, anya ka din dahi tangar aramidin nyo. Laklakayan kayon. Ngam kasta pala tiraramidin nyo. Bune. Agawid tan noon yaman tinagkurangan wano nagbasulak. Pagkawanan nga mawamot ang buka basul ko kan ka. Palubusan na kaon piling. Uray talakay kan baketan. Gaputakas laak takungan ang nagkutong. Nagsapol kan itinalok mag-abakat. Agawid tayong tatang. Saan anasaya at aramidin nyo? Saan agaputalakay kan baket kayon kanina nang agat laklakaan nyo latan ti agsina. Ad dakit di ko mga ginayat kayo Tama nula atawanan ti panagdinayaw. Agawid kayo kidain. Tama nga makita na kayo ni Beltrana dito. Basta glinipatan, pilaing. Agyaman akboni. Kunak nurabrabak mula ti imbagam kanyak asinaamon niya asawam. Noan niya ti imbagak, tung pala, Beltrana hanay. Kabukbukunan na kaon. Wani nga rod, ay na, jak mailadawan ti kinaragsak ko buni. Ay umay ka man. Pinagkatnakmutan Beltrana. Ay na, naglagan ka gaya matalaga buni. Sang kaawit ka magaya ba? Ay kasanaw, kat natayag ka nalukmag ka. Kat siya, nakutong kan basbasitak ng musika. Naimbag man takinayat nak nga uray nakaluklok maga. Naitangara o di kinayat kukin ka. Tana umaakaon itinakutong nga asawa. Nagkutong nga agpay so di asawam. Kaslatakong. Wani nga raw. Jakman amaw iti dayja nga ex-kaw. Binaybayan naman ti baginan. Nalukmagmat iday. Mahilig kagayam iti tsabian niya. Wine. Jakman amaw. Kayat kaw tinalukmag ababaay. No kaya rigan jay ex ko tinakutong ababaw. Kaya rigan mo tinalukmag ababaw. Anya? This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Nay, anyat kuko nyo na nang. Imulmulak man dagito'y dinawat ko asabsabong ijibangir apurok. Ni, sabong manan, nagadut mo layo sabongan. Napunon ti arubayan iti sabsabong, kano anya pa dita amulmula. Wain tapno da pangibaw ingak iti imatang kuan ako. Dagito'y ti agas tila diingit nga impaay di amam kanyak. Ay, sabagay. Husto lang, tararamidin niya na nang. Ken plano ko matagtarakan iti baboy, kalding, nuang, baka ken manok. Anya, nagadon? Wena nakaw. Iso na lang tawang kwartak. Bastit mo di doldolin ko a kwartak. Kaya't ko nga ado ti pakakumikumaak. Kabaalan nyo nga raw, datarak na kita. Wen, nalakalaeng. Diyak kaya ti maistambay, taglading itaklaeng. May mayat no bisi akakanayon, tapno diyak masango tagladingit. Alangarod na nang. Ikan kayo iti paggatang nyo kara kita. Ay, agpayso anak ko. Uy, basta di yung parigatan ti bagiyo
Aginanakay mo, sana puro trabaho. Wen, jak baybay antibagay, tajak kayat tagsakit, anak ko. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Agsagana ka boni, tadagasan na kanya'y kaanakak no madamdama. Ha? Papanan bay? Sumurot ka mapan makikonstruksyon Tane, or-orayak nga agdisnudo ka nga agtrabaho. Ngam di ka matagkirinan. Ha? Di mo namnamaan ti pensyon ko. Narigat numang namnama kalatan kanyak. Agtrabaho ka. Anya? Ado sam, ti mapan makikonstruksyon. Ti agasawa, ag tinulong. Sana ya. Wan matkat di Beltrana. Ala, ingkag digusan. Kalpasan na, mangan kan. Tamadamdamalaang, dagasan na kan, jay kaanaka. Hoy, bune, agring kan, aldawan. Oy! Eh, nasapan-sapay mat Beltrana. Nasapa nga, lumawagan ni. Bumangon kan, tayong kaglaban. Naurnong manan, timurangtan. Sikan at yaglaba na sumrikak pa iti trabaho no madamdama. Nagloko kan. Amom analok magak, nalakaak amabanog. Marigatan ak ngagtrabaho. Napyalakan ka at nakuttong ka. Naparagsit ka ngaggargaraw. Ala, aguray kantanay, aldawan. Lepasampay nga umuna ti aglaba. Sakan tumapan nagkonstruksyon. Ay na, nasakit ti sikat ko Nabanaw ga nagkonstruksyon. Odi, si kadaytan. Wine, ayan mau. Adak dito'y silid. Ala, agluto kantani, ada kukuak. Anyat kuko maya. Ang papaadua kiti kwarta. Ay na, naadik kan iti dayta nga online sugal. Ijam man dayta Beltrana. Ay aguli mo ka man dita. Dinak malasan ni. Ala, ingkakat agluton, tamabisin akon. Para kadatamo lang daytoy no mga bakak. Sana nasayaan dayta nga aramida. Wen, agsardeng agtumot lang no mga bakak. Subutak ngamin tinaipaabak ko, tasayang. Beltrana, agawidak man pa ijibalay dagiti anak kaw. Kailiw ko ngamin dagiti apukaw. Katapay nga rod nagdakkel tabag mo. Kwa, nagbalo na kiti pagsukatak Apay, umyan ka ni Jay. Saan? Duawon no talula siguro nga aldaw. Ay sana mabalin. Sana siyak tilukombo ni. Amo ka, maum-umakan kanya. Kayat nakon at alawan. Nay, saan mo ta? No naaramid mo timang panaw iti asawam. Saan kanya? Ha? Di kagar aramid mo ni. Kalpasan anaalam ti kay kayat mo kanya. Panawan nakon. Inaklagi na tanay, nasakit ti sikat kaw. Uray adarik-rik na, pilitin nakmut ngamin ngagtrabaho. Ay pambarista ka talaga. Si kaman lati lalaki akasta. Nalaing agpambar. Masadutak ko nam kiti Di ka pumanaw. Padasam ti pumanaw, tadakas ka kanya. Jaklaim pagaraw pakasta ti pudno nga ugalem Beltrana. Pambarang lagayam timpakita makinasingput mo ididamaw. Kunamlan asino ka akasisingputan ididamo dati agayan ayat. Gamita, kasla kamutan tigray. Kasano nga roda kaya tenak ide no jak agin sisingput alaman. Agsinatan Beltrana. Sana mabalin. One room war dito balay. Agtalinaud ka dito'y. Isarak amin atawakan rin daw, Boni. Kastalat kalakanakan ka, ti panangisinam kanya. Ha? Naglaing kan. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Nadakalan na giti baboy yung nanang. Mabalinan nga ilakaw. Ado tiyag damdamag iti lako ababoy kanyak. Ay ala, ilakotan no adda gumatang anak ko. Anyat plano yung no malako amin ababoy yaw. Gumatangak manon iti tarak Nayunak ton tigatangag tapno adumanan ti ilakaw. Sige, na kayo ti makaam mo.
Dadakkel pa yan dagiti kalding yaw. Wen, panglako mo laang dagijay tanay, masikugman ang dagijay babaya kaldeng. Sige na lang. Kabaalan niyo mo't gayam tagtarakan iti kalding kas kadababoy. Kadapay nga ron imawag itay. Gumulpi ka no gumatang iti native amanok. Ala, ilako yung dagijay. Tamasukatan tumanan. Wena, adomotan dagitagit itlog. Ay, Wayne. Kumusta nga tamot ni tatang iti sidong di simurutan na babae? Diyak ka mo awan damag ko kadakwadan. No kasta linipat yun ni tatang, nanang? Diyak lata malipatan tamam ka nga road. Ngam nabayagan na nakamubunak anak ko. Awanan tinasakit abakrang ko. Naklun ko ti panang panaw na kanyak. Hello, Piling. Apay ngay mawag ka bunay. Anyat masapul maw. Tulungan nak ko ma. Umaynak alaan dito'y balay ni Beltrana. Kaya't kaun apanawan. Kaya't ko na sinaan ngam di nakmet palubusan. Tengedin naklaunay mat ni Beltrana, Piling. Ang sakbay na sore iti amin. Agpagpakaasiak, tulungan nak. Anya ko magbibiyang ko kang ka. Sininaanak nga rudan. Binanawan na kon nga asawam. Tas imurot ka ni ti babaem. Sa itawag-awagan nak. Pakawan nak ka din Nagpakawanak matkan ka ni di kalman iti text. Apay di mo nabasa di text ko Ayawan ganas ko amang basa. Ay sorry ka din Piling. Sikati kayat ko ang makadin na bayat ti panaglakay ka. Ikaw ang gusto kong makapiling, Piling. Ay, awan pakibiyangak kang kunak mo. Manipo din sukanak. Pinunas ka magtaniti puso kan panunot ko. Piling, ay ayatin ka. Nasingsingput kagayam nga dayaw ngam ni Beltrana. Sige, bye. Hello, Piling. Hello. Awanan. Kasano nga ta na ito yan? Diyak kayatan ni Beltrana. Kaya't kung tagsublikan ni Piling nga asawak. Anya ti aramidag. Apay alimlim tagdagita matambo ni. Nagsangsangit ka. Sinangitak ti sitwasyon ka. Ti kasasaad ko iti sidong mau Beltrana. Apay, anya ti problema iti panagdenata. Ang sinatan, kaya't kaon nga ilintag ti bidot ka. Isa palubusan na kuman apumanaw. Di kan ay ayatan. Kasta? Agpungot ka man ay. Kunak mo't adi ka agsasaoy iti pakabusurak tapumudot tilapayag ko. Kastala ka na yun ang aramidem kanyak. Kita man to'y buok ka. Naging pisan, gapoy ti kapupungot mau. Ganabem Kunak nga bin ngagpakalbo ak ngam di mo matkayat. Ay saan? Agpakalbo ka? Kahit anya ngayon ti pungutakan ka dorbab. Ay, di ladamo singipot ka. Ngam di agbaybayag. Rimuaran ti pudno nga ugalim. Nakalas ti aramid mau. Basitla ka malik kabilan na kadagaws. Ay katlumaban ka, ano ka ba alam? Gaputan ako tungak kastalatan ti aramidem kanyag. Gaputan dakkel ken nalukmeg ka. Amom nga may nga awan ka ba alaken ka. Isa natured ka amang ismol kanyak. Kasano? Iparupam launay ti saan mon apanangayat kanyak. Naupayaken kan. Kapoy tinagalas nga ugalay. Saan aya ati agasawa? Kat saan la ati napintas nga ugali ti ayaten na? Ayatem pati tinaalas nga ugali na. Kasta ti agasawa. Makaayayat.
Ore awan. Nita, Tabuok ka. agyaman ka. Taputlat aramidakan ka. Numapunuanak, ligisan ka akas lakotong. Hello, tatang. Nakalagip kayo mat ngimawag. Rinaw, anak ko. Umaydak man alain, iti balay ni Beltrana. Pang-aasyaw. Ha? Apa yun? Yak kayatan ni Beltrana. Nabayagin akayat ko asinaan. Ngam di nakpalubusan. Kaslak labalod dito yan iti pampamayan na. Anya? Inawagak idininanang mo. Ngam di nakmat pagan-anaw. Di nakpampansinan. Tado nga minan ti pakakumikuman na dito, tatang. Ado, nagtimula kan dingwan na apangibukbukbukan na iti atensyon na. Tulungan dak, anak ko. Umaydak iyaway, pangasyaw. Kanayon nakakabilan ni Beltrana. O sige, kasaritak ni nanang, nonyat makunana, tatang. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Agbabae, kalpasan na agpariskyaw. Ha? Ada ka kastan? Amangan no marigatan ni tatang, nanang. Amangan no pudno akab-kabilan jay babae na. Kat lumaban na. Limal lalakyan nga awan baal na. Dakkelmot nga main kan nalukmag a babae jay babae na. Sang kabit-bit na lang ni tatang Kagungguna na Ganaban na Apitan na tibungat aramid na. Nanang. Adakan ka no tulungam. Ngam no siyak awan ganas kaw. Awanan pakibiyangak kang kwana. Kano mariskyom. Pag naida mo ni Jabalayaw. Sana dito'y balay. Tadyak kayat nga awatan na. Anya? Naimbagang orasyon na. Ada ka din ni tatang? Adamat. Apay ka di. Kwa? Umay ko kumasukuran. Tada nga min okasyon ni Jibalay. Kasapulan may ti presensya na. Sige, ngam koyo ka. Dua kami nga umay. Ha? Sana, di kan sumurot Beltrana. Saan da ka kasapulan ni Jay? Nakarit ka itang agsasawa. Gapota agdatoy anak mo. Kunamatlan asino kan agsasaw. Awan karboy nga mamang lapod kanya kiti sa di naman nakayat ko apapanan. Ta saan ka nga asawa? Saan asikat ti legal nga asawa? Ha? Alan na. Ikuyog kon ti amak nga agawin. Agsublin tumod lang ano pa. Ala, makamuka. Ala, yawid mo lang tamam. Total, sa duto mo lang. Nagrawat pa'y. Nagkutong ngam nagrawat. Hello, Pileng. Kumusta ka? Nasaya at lata always fine, bunay. Sakit saan na fine iti sidong Raja Beltrana. Sorry manan awan. Pakawanan na kuma no nailaw anak ang nagbabae. Agbalbaliw akaon. Nasaya at mata, nagbalbaliw kan. Kan may sarumbang lang agbalbaliw kan, talakay kan. Well nga raw. Iso sorry talaga. Wen, napakawang kan. Ngam sorry, itajakon kayat ti adda kabalay na. Ha? Nairwama ko ngagmay maysa. Saan nakakomportable no adda kadwak dito'y balay. Ay, apay nga ay. Kat balay tamot adwa na ito. Wan, ngam dakdakkel malat gastos ko dito'y idinagabrodak. Jela sa nga pulo ayero ten-share mo ide. Ikatam ano kaya mo? Ha? Ala, pumanaw kan. Naragsaka kon kadagitay aywan nakamula kandingwan ko. Rik na tibo nga tinaramid mo kanyak. Di ka madanagan ta napakawang kan. Angam, saan ka na maawat dito'y balay, bunay? Ala, ano saan nyo ti agnaad dito'y balay tatang? Pasensya kayo, no naariwawa iti apo ko yun o nagduma.
Ay waman jay inam anak kao. Ibagam taawatin nakmanain. Inay ayo koon. Nakipagpakasyak pa ya. Ngam talaga natangken ti panggedeng na. At dan samot ngamin lalaki nan. So adin akon kaya at anak kao. Sana maramid ninanang ti kasta. Dagiti dingwen na ti love na itan. Jak maumang agkidaw iti pamakawan iti inam anak kao. Patsyag mapakawan naktumot laeng. Wana, ay aywan nyo latan ni nanang tatang. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Hello, Pileng. Inyagan kay ti ukraken saba. Paboritom na kita. Saan? Ay, kagat-gatang ko matiti ukrakan sa ba? Kita madagajada jarabaw ti lamisaan. Kagap-gapok nga minijay palingki itay kay. Ay, Madadaal mo laeng, tasisyak lamangan. good. Irip mo na, Pileng. Ay, napuno mo, tanjarep ko. Yawid mo day tata na imbag lang abas tuyaw. Ay, ne, addan tayo ruraya ka gumatang iti baboy ko. Malala, pumanaw kan bunay. Tanay, di ka masangaw. Di ka paspasali dito, adda bisita. Kaslak la pimpiman no kasjaya mapanak iti sigod da balay mikan ni Piling, tadinak matan pampansinan. Magisarita man ngan natamnayan. Uray kasano ti panangayayok kan kwa na talaga jakon maaluko itirik na amakisinubyan kanyak. Ngamuray no kasta sa anak lata mapukawan itinamnama. Namnamaklat ta amaawat naktumatlaang kat aganosak tadakkel tinagbasulak kan kwa na banag apagbababawyak. Alakastan, pagayim mo, Bonnie. Manang Bianang! Rino anak ko ni tatang iyo, pinanawan na kon. Anya, napanan na. Si Muro ni si babae na. Anya. Ay, naglukumot na dya tatangan. Tila aramidin da. Surutan man di amam, kasaritam. Ay, aywan, pagsubliya mi di balay. Sa dino ay ti balay ti babae na. Ije kabangi pa nga barangay. Asi nagkano ti skwilaan, nagtangaan kano ti dwa nga store. Kuyogan nak ti ito dok. Imbagada nga min kanyak no sa dino ti balay jay kabit na. Anda nang ito do kanyak kiday. O sige, mapitla ang arap tagrubwatak na nang. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Paingad na kayo dito yung rinaw. Agawid kayo. Yawid mong tainam. Hindi kayo mangibabain dito. Tatang, anya ka din dahi tang araramidin nyo. Laklakayan kayon. Ngam kasta pala tiraramidin nyo. Bone, agawid tan non yaman tinagkurangan wano nagbasulak pagkawanan mawamot ang buka basol ko kan ka. Palubusan na kaon piling. Uray talakay kan baketan. Gaputa kasla aktakungan ang nagkutong. Nagsapol kan itinalukmag abakat. Agawid tayong tatang. Saan anasaya at aramidin nyo? Saan agaputalakay kan baget kayon kaninanang agat laklakain nyo latan ti agsina. Ad dakit di ko mga ginayat kayo Tama nula atawanan ti panagdinayaw. Agawid kayo kidain. Tama nga makita na kayo ni Beltrana dito. Basta glilipatan, pilaing. Agyaman ak Bonnie. Kunak nurabrabak mula ti imbagam kanyak asinaamon niya asawam. Noan niya ti imbagak, tung pala, Beltrana hanay. Kabukbukunan na kaon. Wan nga rod, ay na, jak mailadawan ti kinaragsak ko, Bonnie. Ay umay ka man. Pinagkat na mutan Beltrana. Ay na, naglagan kagaya matalaga, Bonnie. Sang kaawit ka magaya ba? Ay kasanaw, kat natayag ka nalukmag ka. Kat siya,
taong kan basbasitak ng musika. Naimbag man ta kinayat nak nga uray nakaluklok mga. Daita nga raw, di kinayat ko ken ka. Tana umaakaw iti nakuttong nga asawa. Nagkutong nga agpay so di asawam. Kaslat akong. Wen nga raw, jakman amaw iti dayja nga ex-kaw. Binaybayan naman ti baginan. Lalukmagmat iday. Mahilig kagayam iti tiyabian niya. Wine, jakman amaw. Kay kayat kaw tinalukmag ababaay. No kaya rigan jay ex ko tinakuttong ababaw. Kaya rigan mat tinalukmag ababaw. Anya? This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Nay, anyat ko konyo na nang. Imulmulak man dagito'y dinawat ko asabsabong ijibangir apurok. Ni, sabong manan, nagadut mo layo sabongan. Napunon ti arubayan iti sabsabong, kano anya pa di ta amulmula. Wen tapno da pangibaw ingak iti imatang kuan ako. Dagito'y ti agas tila diingit nga impaay di amam kanyak. Ay, sabagay. Husto lang, tararamidan niya una nang. Ken plano ko matagtarakan iti baboy, kalding, nuang, baka ken manok. Anya, nagadon? Wena nakaw. Iso na lang tawang kwartak. Bastit mo di doldolin ko a kwartak. Kaya't ko nga ado ti pakakumikumaak. Kabaalan nyo nga raw, natarak na kita. Wen, nalakalaeng. Diyak kaya ti maistambay, taglading itaklaeng. May mayat no bisi akakanayon, tapno diyak masango tagladingit. Alang aron na nang. Ikan kayo iti paggatang nyo kara kita. Ah, ay, agpaiso anak ko. Uy, basta di yung parigatan ti bagiyo Agi na nakay mo, sana puro trabaho. Wen, diyak baybay antibagek, tadyak kaya tagsakit, anak ko. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Agsagana ka buni. Tadagasan na kajay ka anakak no madamdama. Ha? Papananbay? Sumurot ka mapan makikonstruksyon Tane, or-orayak nga agdisnudo ka nga agtrabaho. Ngam di ka matagkirinan. Ha? Di mo namnamaan ti pensyon ko. Narigat numang namnama kalatan kanyak. Agtrabaho ka. Anya? Adosam ti mapan makikonstruksyon. Ti agasawa ag tinulong. Sana ya. Wan matkat di Beltrana. Ala, ingkag digusan. Kalpasan na mangan kan. Tamadamdamalaang dagasan na kan jay kaanak ka. Hoy, bune. Agring kan. Aldawan. Oy. Ay, nasapan-sapay mat Beltrana. Nasapa nga. Lumawagan ni. Bumangon kan, tayong kaglaban. Naurnong manan, timurangtan. Sikan at yaglaba na sumrikak pa iti trabaho no madamdama. Nagloko kan. Amom analok magak. Nalakaak amabanog. Marigatan ak ngagtrabaho. Napyalakan ka at nakuttong ka. Naparagsit ka ngaggargaraw. Ala, aguray kantanay, aldawan. Lepasampay nga umuna ti aglaba sa akan tumapan nag-construction. Ay na, nasakit ti sikat ko Nabanaw ga nag-construction. Odi, si Kadaytan. Wine, ayan mau. Adak dito'y silid. Ala, agluto kantani, ada kukuak. Anyat kuko maya. Papaadua kiti kwarta. Ay naadik kan iti dayta nga online sugal. Ijam man dayta Beltrana. Ay aguli mo ka man dita. Dinak malasan ni. Ala, ingka katagluton, tamabisina kon. Para kadata mo lang na ito'y numanga baka. Sana nasayaan dayta nga aramida. Wen, agsardengak tumot lang numanga bakak. Subutak ngamin tinaipaabak ko, tasayang. Beltrana,
Agawidak man pa'y ijibalay dagiti anak kao. Kailiw ko nga men dagiti apo kao. Tapay nga rod nagdakkel tabag mo. Kwa, nagbalo na kiti pagsukatak Apay, umyan ka ni Jay. Saan? Duawon no, talo la siguro nga aldaw. Ay sana mabalin. Sana siyak tilukom Boni. Amo ka, maum-umakan kanya. Kayat nakon at alawan. Saan mo ta? No naaramid mo timang panaw iti asawam. Saan kanya? Ha? Di kagar aramid Boni. Kalpasan naalam ti kay kayat mo kanya. Panawan nakon. Inaklagi na tanay, nasakit ti sikat ka. Uray adarik-rik na, pilitin nakmut ngamin ngagtrabaho. Ay pambarista ka talaga. Si kaman lati lalaki akasta. Nalaing agpambar. Masadutak ko nam kit dia. Di ka pumanaw. Padasam ti pumanaw, tadakas ka kanya. Jaklaim pagaraw pakasta ti pudno nga ugalem Beltrana. Pambarang lagayam timpakita makinasingput mo ididamaw. Kunamlan asino ka akasisingputan ididamo dati agayan ayat. Ngamita, kasla kamutan tigray. Kasano nga roda kaya tenak ide no jak agin sisingput alaman. Agsinatan Beltrana. Sana mabalin. One room war dito balay. Agtalinaud ka ditoy. Isarak amin atawakan rin daw Boni. Kastalat kalakanakan ka. Ti panangisinam kanya. Ha? Naglaing kan. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Nadakalan na giti baboy yung nanang. Mabalinan nga ilakaw. Ado tiyag damdamag iti lako ababoy kanyak. Ay kat ala, ilakotan no at dagumatang anak ko. Anya plano yung no malako amin ababoy yaw. Gumatangak manon iti tarak Nayunak ton tigatangag tapno adumanan ti ilakaw. Sige, da kayo ti makaam mo. Dadakkel pa yung dagiti kalding yaw. Wen, panglako mo laang dagijay tanay masikugman ang dagijay babaya kaldeng. Sige na lang. Kabaalan yung matgayam tagtarakan iti kalding kas kadababoy. Kadapay nga ron imawag itay. Gumulpi ka no gumatang iti native amanok. Ala, ilako yung dagijay. Tamasukatan tumanag. Wena, adomotan dagitagit itlog. Ay, Wayne. Kumusta nga tamot na ni tatang iti sidong di simurutan na babae? Diyak mo awan damag ko kadakwadan. No kasta linipat yun ni tatang, nanang? Diyak tama malipatan tamam ka nga road. Ngam nabayagan na nakamubunak anak ko. Awanan tinasakit abakrang ko. Naklon ko ti panang panaw na kanyak. Hello, Piling. Apay ngay mawag ka bunay. Anyat masapul maw. Tulungan nak ko ma. Umay nakalaan dito'y balay ni Beltrana. Kaya't kaon apanawan. Kaya't ko na sinaan ngam di nakmet palubusan. Tengedin naklaunay mat ni Beltrana, Piling. Ang sakbay na sore iti amin. Agpagpakaasiak, tulungan nak. Anya kumakbibiyang ko kang ka. Sininaanak nga rudan. Binanawan na kon nga asawam. Tas imurot ka ni ti babaem. Sa itawag-awagan nak. Pakawan nak ka din Nagpakawanak matkan ka ni di kalman iti text. Apay di mo nabasa di text ko Ayawan ganas ko amang basa. Ay sorry ka din Piling. Sika ti kayat ko makadin na bayat ti panaglakay ka. Ikaw ang gusto kong makapiling, Piling. Ay, awan pakibiyangak kang kunak mo. Manipod din sukanak. Pinunas ka matan iti puso kan panunot ko. Piling, ay ayatin ka. Nasingsingput kagayam nga dayaw ngam ni Beltrana. Sige, bye. Hello, Piling. Hello. Awanay. Kasano nga ta dahito yan?
kayatan ni Beltrana. Kaya't kung tagsublikan ni piling nga asawak, anya ti aramidag. Apay alimlim tagdagita matambo ni. Eket, nagsangsangit ka. Sinangitak ti sitwasyon ka. Ti kasasaad ko iti sidong mau, Beltrana. Apay, anya ti problema iti panagdenata. Agsinatan, kaya't kaon nga ilintag ti bidot ka. Isa palubusan na kuman a pumanaw. Di kan ay ayatan. Kasta? Ay, agpungot ka man ay. Kunak mo't adi ka agsasaoy iti pakabusurak, tapumudot tilapayag ko. Kastala ka na yun ang tiyar aramidem kanyak. Kita man to'y buok ka. Naging pisan, gapu iti kapupungot mau. Ganabem Kunak nga bin ngagpakalbo ak ngam di mo matkayat. Ay saan? Agpakalbo ka? Kahit anya ngayon ti pungutakan ka, dorbab. Ay, hindi ladamo ana singipot ka. Ngam di agbaybayag. Rimuaran ti pudno nga ugalim. Nakalas ti aramid mau. Basit la kamalik kabilan nakadagaws. Ay kat lumaban ka, ano ka ba alam? Gaputan ako tungak kastalatan tar aramidem kanyak. Gaputan dakkel ken nalukmeg ka. Amom nga may nga awan ka ba alaken ka. Isa natured ka amang ismol kanyak. Kasano? Iparupam launay ti saan mon a panangayat kanyak. Naupayaken kan. Kapoy tinagalas nga ugalay. Saan aya ati agasawa? Kat saan la ati napintas nga ugali ti ayatan na? Ayatem pati tinaalas nga ugali na. Kasta ti agasawa. Makaay-ayat. Ore aw-awan. Nita! Tibuok ka. Agyaman ka. Tapungutlat aramidakan ka. Numapunuanak, ligisan ka akas lakoto. Hello, tatang. Nakalagip kayo mo't ngimawag. Rinaw, anak ko. Umaydak man alain, iti balay ni Beltrana. Pang-aasyaw. Ha? Apa yun? Yak kayatan ni Beltrana. Dabayagin akayat ko sinaan. Ngam di nakpalubusan. Kaslak labalod dito yan iti pampamayan na. Anya? Inawagak edi ninanang mau. Ngam di nakmatpagan anaw. Di nakpampansinan. Tado nga minan ti pakakumikuman na dito tatang. Ado nagtimula kan dingwan na apang ibukbukbukan na iti atensyon na. Tulungan dak anak ko. Umaydak iyawin. Pangasyaw. Kanayon nakakabilan ni Beltrana. Sige, kasaritak ni nanang. Nonyat makunana tatang. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Agbabae, kalpasan na agpariskyaw. Ada kakastan. Amangan no marigatan ni tatang nanang. Amangan no pudno akab-kabilan jay babae na. Kahit lumaban na. Limal lalakyan nga awan baal na. Dakkelimot nga main kan nalukmag a babae jay babae na. Sang kabit-bit na lang ni tatang Kagungguna na Ganaban na Apitan na tibungat aramid na. Nanang. Adakan ka no tulungam. Ngam no siyak awan ganas kaw. Awanan pakibiyangak kang kwana. Kano mariskiom. Pag naida mo ni Jebalayaw. Sana dito'y balay. Tadyak kayat nga awatan na. Anya? Naimbagang orasyon na. Ada ka din ni tatang? Adamat. Apay ka di. Kwa? Umay ko kumasukuran. Tada nga min okasyon ni Jebalay. Kat kasapulan may ti presensya na. Sige, ngam koyo ka. Dua kami nga umay. Ha? Sana, di kan sumurot Beltrana. Saan da ka kasapulan ni Jay? Nakarit ka itang agsasawa.
Gapo taad datoy anak mo. Kunamatlan asino kan ngagsasaw. Awan karboy nga mamang lapod kanya kiti sa di naman nakayat ko apapanan. Ta saan kang asawa? Saan asikat ti legal nga asawa? Ha? Alan na, ikuyog kon ti amak nga agawid. Agsublin tumot lang ano pa. Ala, makamuka. Ala, yawid mo lang tamam. Total, sa duto mo lang, nagrawat pa'y, nagkutong ngam nagrawat. Hello, Pileng. Kumusta kan? Nasaya at lata, always fine, Bune. Sakit saan na fine iti sinong Raja Beltrana. Sorry manan awan. Pakawanan na kuma no nailaw anak ang nagbabae. Agbalbaliw akaon. Nasaya at mata, nagbalbaliw kan. Kan may sarumbang lang agbalbaliw kan, talakay kan. Well nga raw. Iso sorry talaga. Wen, napakawang kan. Ngam sore, itajakon kaya ti adda ka balay na. Ha? Nairuama ko, ngagmay sa. Saan nakakomportable no adda kadwak dito'y balay. Ay, apay nga ay. Kat balay tamot adwa na ito. Wen, ngam dakdakkel mo lat gastos ko dito'y idinagabrodak. Jela sa nga pulo ayero ten share mo ide. Ikatam ano kaya mo? Ha? Ala, pumanaw kan. Naragsaka kon kadagitay aywan nakamula kandingwan ko. Rik na tibo nga tinaramid mo kanyak. Di ka madanagan ta napakawang kan. Angam, saan ka na maawat dito'y balay, bunay? Ala, ano san nyo ti agna dito balay tatang? Pasensya kayo, no naariwawar iti apo ko yun o nagduma. Ay waman jay inam anak kao. Ibagam taawatin nakmanain. Inay ayo koon. Nakipagpakasyak pa ya. Ngam talaga natangken ti panggedeng na. At dan samot ngamin lalaki nan. Iso adin akon kaya at anak kao. Sana maramid dinanang ti kasta. Dagiti dingwen na ti love na itan. Jak maumang agkidaw iti pamakawan iti inam anak kao. Patsyag mapakawan naktumot laeng. Wana, ay aywan nyo lata ni nanang tatang. This drama is owned by Jenna L. Moite Drama Channel. Hello, Pileng. Inyagan kay ti ukraken saba. Paboritom na kita. Saan? Ay, kagat-gatang kumot iti ukrakan sa ba? Kita amadagi jada jarabaw ti lamisaan. Kagap-gapok ngamin iti palingki itay kay. Ay, Madadaal mo laeng, tasisyak lamangan. good. Irip mo na, Pileng. Ay, napunno mo, tanjarep ko. Yawid mo day tata na imbag lang abas tuyo. Ay, ne, addan tayo ruraya ka gumatang iti baboy ko. Malala, pumanaw kan bunay. Tanay, di ka masangaw. Di ka paspasali dito, adda bisita. Kaslak la pimpiman no kasjaya mapanak iti sigod da balay mikan ni Piling, tadinak matan pampansinan. Magisarita man ngan natamnayan. Uray ka sa no ti panangayayok kan kwa na talaga jakon maaluko itirik na amakisinubyan kanya. Ngamuray no kasta sa anak lata mapukawan itinamnama. Namnamaklata amaawat naktumutlaang kat aganosak tadakkel tinagbasulak kan kwa na banag apagbababawyak. Alakastan, tagayin mo, Bonnie.